Akiaria hĩndĩ ya mitha kigongona-inĩ githeru gia Subukia, kuria arumiriri a kanitha wa Gatoreki mekugomanite mahoya-ini, President uria uma hamwe na munini wake William Ruto ni ageire kiene mikana ya uregani ati gutigakorwo na githurano, akiuga honge cia ugitiri ciecemba kugacirithia ugitiri muthi wa githurano. Pangu kama kiongozi wa taifa nitafanya lolote niwezavyo kuhakikisha ya kwamba Wakenya watapata nafasi ya kwenda tena kwa uchaguzi na kuchagua kiongozi ambaye wanamtaka kwa njia ya amani. Miario ya Mutongoria wa bururi ne nyitirwo baru ni munini wake William Ruto. This country is going to be safe. Whereas there is threat of violence, God is going to give us peace and stability. And where there is despair, God is going to give us hope. Uhuru Kenyatta. Makiariria aikari a gicigo gia Subukia thutha wa mitheo, President na munini wake ni moririe aikari makeyumiria riria marateire nyina tariki 26 mamuikirie kura ciao. Tarehe 26 tujitokeze tena tupige kura, huyu mtu ya kitendawili tumpeleke nyumbani, aende nyumbani na asisumbue Wakenya tena. Thutha ucio atongoria aya eri ni matwarire kampeini ciao kaunti-ini ya Nyandarua kuria mateterithirie ni makahotana githurano. Macio magithiaga na mbere, mutumia wa mutongoria wa bururi Kenyatta nioigite ni akenetio ni uria atumia aingi makoretwo makinyita baru president. Akiariria ikundi cia atumia kuma kaunti cia Narok, Kajiado, Bomet, Kericho, Naikuru na Turukana kiharo-ini kia Narok Stadium, Margaret nioririe atumia makeyumiria na njira nene tariki 26. We are deeply honored and humbled that you have continued to place your trust in Uhuru Kenyatta. We owe a debt of gratitude to all the loyal supporters who selflessly contributed their time and effort during what has now become a very long election season. Muthenya wa rucio, President na munini wake magatwara kampeini cia kumatha kura kaunti-ini ya Mombasa. Handu-ini ha Kimemia TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.